Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchumo rigereria Wensoko TV oborosubo mugusine mambia endenge yeri tukeriga ri 15 na rimwe asomutinyo kabiro mwaka gw'echilifu 2025 na rimwe nokugena kwani buna kwagenderere buya weekend ya gombia yaringe na inde bune ekiyega enya ya chakire aseri tukeriga ri Jumatatu ngo kwariganete kigosanga ase obwamamange ayakorekanire na mono ase weekend yengima ayabwatikene n'ikikosere yabwatikene na siasa ayabwatikene na mangana ayo arengete oborai na magendero ime na isiko yense yaito ya Kenya. Karibu tusange asobwa masengencho engaki ya ikire chinsa inyecha bona mambya cha Afrika ya mochekerukeria tuguchikwemanya mange ayuagendrete nabo igo ayara chikubwatia no nyenase aka engima. Karibu tusanga asobwa mwetera ase namba ya mawasiliano yuere noti sano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ni mamara 5 mwario beka isato ase ogotume ujumbe yago enyenge na nyuma yayu asoguchwa kesi miyago kera tochikoswa ase enkwana yete mambya bona na moneka tochikumurekera ayabwatikene chigosori aseri tuko eriga lie Jumatatu asomo tandao gwekerero Facebook na bwega sensemo area YouTube Ensoko TV abwo no kubwati ayaiga onsi ine naralia linkwariganiretie ase emambya yabona tutake gusanga asobwamo area teriane Ishmael Mogere. Asomo chakarema mbiabono chingaki okongusa arakabire kogendere tukwene kiwase kiama kia ODM enseme koragwa no muraigwe kiame kio boru ginga nigo aereire osenigo yaerere buna nigo nyagosia Raila Odinga batiketa se serikali yobomo na igo tibari guchia konyegera no nyangake asomo sangerekana enseme ya tunonoke county ya Mombasa nigo siasa auchianege tuwena barai abo engakingo kwerekura seseme yeto rigerina egati yari agendere tukura seseme yo na aralia ayo abwat kaine no burai na mono igoro ya siasa choba choribu mwaka gw'echilifu 2025 na kabiri tigango turararigereria yo na kuendelea mbele. I want to tell you that Raila left us in a broad-based arrangement, in the broad-based government, and in the broad-based government we are moving on. And I have been given mandate by my party to proceed and negotiate with our partners in the broad-based government, and that is to start negotiation with President Ruto. I am soon forming a very strong team of negotiators from ODM. This strong team of negotiators for ODM are going to negotiate on all issues concerning wananchi. We have our 10-point agenda. That one is being implemented, and our role is only to monitor its implementation. And we should not let the 10-point agenda pull us backwards. We are moving forward, forward ever, backward never. Forward ever, backward never. And we are not going to allow people to pull us backwards. Those who want to pull us backwards, we tell them, oh, no. Those who want to pull us backwards, we tell them what? No. Things will not fall apart. Tumekuja kuwaeleza ya kwamba tunasonga mbele, na baba alikuwa mtetezi wa wanyonge. Baba alikuwa mtetezi ya kila mtu, na baba alitengeneza chama ambayo ilikuwa inahusisha kabila ndogo na kabila kubwa. Sawa. Baba alikuwa ameweka kila Mkenya mbele. Na sisi tumekuja kuwaelezea hata kama baba hayuko, hata kama baba leo hayuko,
Hassan Ali Joho yuko. Hata kama baba hayuko, Abdul Samad Sharif Nasir yuko. Hata kama baba hayuko, hao viongozi wetu wako hapa wa Pwani na tutasonga mbele nao. Na tuko na ndugu ya baba mkubwa ambaye ndiye alikuwa anatembea na baba siku zote. Ndugu ya baba Dr. Oburu Oginga. Yeye ndio alikuwa akizungumza na baba, na kabla baba afanye chochote walikuwa wanashauriana na Dr. Oburu Oginga. Na sisi tumesema kuendelea mbele kiongozi wetu ni Dr. Oburu Oginga, na akisema left tunaenda hivyo na tunasonga mbele. Na yale mambo ambayo baba alikuwa akiyapeleka mbele, sisi tutazidi kuzipeleka mbele. Lakini chama lazima iwe na nidhamu. Hakuna mtu mmoja mkubwa kushinda chama cha ODM. Na sisi tutalinda chama, tutalinda ground na tutalinda wananchi. Na yale mambo yote baba alikuwa anaelezea na anayapeleka mbele, tutaendelea kuyapeleka mbele. Sisi tunasema tumempa Daktari Oburu Oginga nafasi ya kuzungumza na vyama ambao ziko na sera sawa na sisi. Na tumesema waanze na UDA, wasonge hapo mbele, na tusipokubaliana sisi kama chama tuende mbele sisi wenyewe. Lakini tunajua tuwezi kosa makubaliano hapo mbele. Kuna wengine walijaribu. Kuna baadhi ya wengine kuanza kuasi chama cha ODM leo. Watu walianza kuasi chama cha ODM tangu wakati baba yuko hai. Kuna wengine wakaona ya kuwa akipatiwa kidole namna hii anataka kuingiza mkono. Tunawaambia hii Mombasa, wacha ya hivi wala hivi. ODM ni Mombasa na Mombasa ni ODM. ODM ni Pwani na Pwani ni ODM. Mimi nataka hapa salamu mbili peke yake. Salamu mbili peke yake. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hatuuziwi uoga na tunakubaliana ya kuwa kiongozi wetu ni Daktari Oburu Odinga. Tunyoshe mkono namna hii. Iko watu wengine walifanya wivu walipoona ya kuwa kina Hassan Ali Joho wameingia wakawa katika serikali. Walipoanza kufanya wivu namna hii, sahi kwanza DJ kuna ile ngoma anasema ya kuwa hata wakiungana matusi kututukana, Oburu babalao, Hassan Joho babalao, Wanga mamalao, Junet babalao, Mombasa babalao. Tunawaambia, tunajua wazi wameungana watu wale ambao kwamba ni wa Jubilee. Umeona leo kulikuwa na mkutano hapa ya ODM Tononoka Ground. Munaona wale viongozi wako hapa wote. Hakuna mtu ametoka kwa chama kingine. Wale wamekaa hapa wote ni watu wa chama. Tafadhali naomba tutulie, tafadhali. Wale watu wamekaa hapa wote ni watu wa chama ya ODM wakiongozwa na party leader wao Dr. Oburu Oginga. Kuna wenzetu walikuwa na mkutano huko Kitengela. Hiyo mkutano kulikuwa na watu kutoka ODM, watu kutoka chama ya Jubilee, watu kutoka chama ya DCP, watu kutoka chama ya Wiper, watu kutoka vyama ambaye hajulikani na vyama vyote ambaye wako katika mrengo ya Munyoro. Vile Mungu amesema huko mbinguni kuna barabara mbili, hapa duniani pia Kenya kuna barabara mbili. Kuna barabara ya broad based na kuna barabara ya watu ya Munyoro. Kama watu wameamua wafanye kazi na watu wa Munyoro, waende wafanye siasa yao huko, tafadhali wasilete tashwishi kwa watu ya ODM. Sisi tunataka kufanya kazi kulingana na katiba
ya chama chetu cha ODM. Sisi tukiongozwa na kiongozi wetu, party leader wetu Dr. Oburu Oginga, tumekaa katika kamati kuu ya chama na tumesema ya kwamba mwaka huu tutaanza mambo ya mazungumzo, mambo ya kuzungumuza 2027, na tumesema tuanze na chama cha UDA. Hiyo ndio mpango ya ODM. Naomba wale wenzetu watuambie mpango yao ni gani. Wanataka tuende na Wamunyoro ama wanataka tuende wapi? Hatuwezi kaa bila kukuwa na mpango kama chama. Jambo la pili, mimi nataka kuuliza watu ya Tononoka hapa. Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka maandamano? Mnataka maendeleo ama mnataka maandamano? Kuna jamaa moja hapa ambaye ni governor wa huko Siaya County. Yeye ile siasa anaelewa ni siasa ya maandamano peke yake. Haelewi siasa nyingine yoyote. Watu wa Siaya hawana kazi, watu wa Siaya hawana maendeleo, watu wa Siaya hawajafaidika na devolution, watu wa Siaya hakuna barabara imejengwa, hakuna maji, ni kuweka watu wa ODM kwa barabara peke yake. Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi. Chama ya ODM sio chama ya kibinafsi. Chama ya ODM ni chama ya kitaifa. Na hapa Pwani ni nini? Ni Pwani ni hapa Pwani ni ODM. Si namna hiyo? Aranayo mwanchumo rigereria kera tukuriria aya abwatikaini squensi yetu ya Kenya chinga kige karokia 39 kia ordinary session of the African Union Assembly kendra time yense ya Ethiopia umurai wense William Ruto asenkwane aye nigakwanire igoro ya mangana abwatikane no gutinyo bokorari bwobomo bwa mangana aya Africa nabo igo ugunchuka kwelire ubwonchereri ase orogongo rwa Africa na yande amange tigango torararigereri na raliaya agendera tekuru asensemeyige karikyo kia 39 kia obomo bwa Africa. In accordance with the Assembly decision establishing the composition of the committee, the Northern region is encouraged to conclude its consultations and nominate 2 representatives at the earliest opportunity. The committee received and considered 2 substantive reports, one from the ACFTA champion, His Excellency Mahamadou Issoufou, and the other from His Excellency Wamkele Mene, Secretary General of ACFTA Secretariat. These reports outlined progress achieved, challenges encountered, and priority actions required to accelerate implementation. The committee noted that Africa is operating within a rapidly evolving global environment marked by geo-economic shifts, technological acceleration, and rising trade protectionism. In this context, the ACFTA remains Africa's principal strategic instrument for advancing trade-led growth, industrial development, and job creation. With negotiations on the core legal instruments concluded, the committee emphasized the need to transition decisively from negotiations to full-scale implementation, supported by agency, discipline, policy coherence, and sustained high-level political leadership. The committee reaffirmed that ACFTA constitutes the primary continental legal and institutional framework for Africa's trade and economic integration, consistent with the objectives of the Abuja Treaty. The report proposes practical measures to strengthen peace, security, and governance through preventive action, collaboration, and the use of emerging technologies. It recommends a harmonized African governance architecture, Africa Peace and Security Architecture Implementation Plan to eliminate silos and strengthen institutional coherence, and calls on the Commission to establish a dedicated support structure for the Panel of the Wise to sustain political dialogue in crisis situations. It further proposes scaling the Peace Fund from $400 million to $1 billion, strengthening preventive democracy and mediation, closing the early warning response gap, reinforcing norms against unconstitutional change of government,
and revitalizing Pan-African solidarity. Decision 920 mandated Dr. Donald Kaberuka, High Representative on Financing the Union, to consult on overall union financing. I propose that with Commission support, he undertakes further consultations with member states to strengthen consensus on key strategic financing issues. The Assembly also called for an extraordinary Executive Council session, bringing together Ministers of Foreign Affairs and Finance to advance union financing and peace fund strengthening. I recommend that this session be convened accordingly. I further propose that this meeting consider the financial implications arising from restructuring AU organs, agencies, and offices for a decision of the Assembly in our next year meeting. In view of increasing budgetary demands, I propose leveraging internal resources and African financial institutions, including inviting their chief executives to contribute funding options to complement member states' contribution towards Agenda 2063 priorities. I also propose renewed coordinated advocacy by the Commission, the High Representative on Financing, the Peace and Security Council, and the 3 African members of the UN Security Council for implementation of Security Council Resolution 2719 of 2023 on predictable and sustainable financing for AU-led support of operations that will be funded by UN-assessed contributions. The committee reviewed Africa's engagement in the global climate agenda, assessed progress achieved, identified emerging challenges, and agreed on the priority areas to guide implementation. The deliberations were guided by the recognition that we are living through a defining moment for both the global climate regime and Africa's strategic position within it. In September 2025, the Second Africa Climate Summit brought the continent together and reaffirmed Africa's unity, ambition, and commitment to green growth and resilience. The Nairobi and asense mwendo mwancho moriria mokonyi bomrai bwense Professor Kithure Kindiki nigatebirenga abana siasa bangaini mbaria bagotakure chinkwana chabo magega bataratuka na boigo kumanya chinga kichukwatuka enkwana yabo nigo atebire nigerubiya abarai gokorera abana inchemeremo kubwa gwa kumonwa kera rituko gokwana ime ye chiro ya kariyeri ime county ya Meru Kindiko nigo boigo aburira abakenya tibatantaniwa ni chinkwana echigotebanga na chikurusigwa asekerugo kiae asasingerere nga nerebuya gose ere no yokabere ase obonene bwense ya Kenya nekerugo kiae tikeri koirwa nonde bwensi. Nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kuongea na siku ya kunyamaza. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kazi na siku ya siasa. Niseme nisiseme? Ukiwa mwanasiasa kumbavu, unaongea kila siku. Unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimya, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Ile kitu itatusaidia tukiwa viongozi wenu. Sio ile mdomo tutapiga. Sio mikutano ile tutafanya. Ile itatusaidia ni hii barabara ijengwe ikamilike. Ni kweli si kweli? Hii Nithi Bridge ijengwe ikamilike. Level 6 hospital, level 6 hospital ijengwe ikamilike. Tujengewe soko Gakoromone, tujengewe soko Kariene, tujengewe soko hapa Nkobo. Hiyo ndio itatuokoa wakati wa siasa. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale unasikia wakiongea wasiwatie wasiwasi. Sisi ndio mafundi wa siasa. Sisi ndio mafundi wa nini? Sisi ndio mafundi wa nini? Hata nyinyi mkiniangalia hivi watu ya Kariene, mimi naweza tishwa na watu hivi. Naweza tishwa na watu.
Mimi naweza tishwa na mtu? Kuna watu wa kututisha? Kwa hivyo ile tunaomba ni kwamba tufanye siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kuleta watu pamoja, sio siasa ya kuleta madharau, sio siasa ya kuleta mgawanyiko, kwa sababu siku ya siasa sisi ndio tutatengeneza hiyo maneno. Ni fire si fire. Ati nimesikia kuna watu wameleta wasiwasi huko, ati wanasema iko maneno ya wasiwasi huku. Nyinyi nawauliza, si mnajua hii serikali mimi ndio namba 2 kwa hiyo serikali? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa nauliza, hao watu wanaongea kama utukunya na rukunyota ambake nyoro. Mimi nataka niseme hivi watu wetu. Mimi nataka kuwaambia mrelax. Mimi nataka kuwaambia mfanye nini? Mfanye nini? Na musiletewe wasiwasi na mambo madogo. Yale watu wanaongea, watu wa siasa. Mimi ndio Deputy President wa Kenya. Na hii kiti hakuna mahali kinaenda. Na tukitoka hapa, hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Asense muyende omonogeri webungene ne Moses Masika Wetangula ni garu rogo sebe guchia saba Kenya buna demokrasia nigegani iri gutubwatani tari kubagana aba Kenya na kweni kubuna ebisa kubyonsi imeyense kubwatani gobire asobora ina konyora obokoreri obyakurwa serikali. Wetangula senkwana ya yako chingaki aikira na somo yiga bwokwena nibye guchia se skuru ya secondary aba iseke ya Pate county ya Lamu ni gobo igo kubwatirana nabara ibande bakwanire emeroberio ya magenderera eyo egenderete kweneki ne serikali ya Bono. Naona hii shule imejengwa na CDF na Mama Roida. Hii ndio huwa nawaambia bunge lazima tu protect NGCDF, na tunaunga mkono uamuzi wa koti ya upeo kwa kusema ya kwamba CDF is not in competition with the national government or with county governments. It is protected money from the national government kusaidia mashinani. Na mimi kama spika wenu taendelea kuwaunga mkono kwa sababu bila CDF mungengojea mpaka mtu moja kule Nairobi afikirie ndiye akuja ajenge jengo kama hili. Lakini CDF tukiweka, tunaajia mama kama mbunge wenu na nyinyi wenyewe kuamua ni nini mnataka kujenga. Nataka kuhakikisha CDF uchumi ikikua, CDF pia inapanda, ili tuje tutengeneze classrooms kama haya. Lazima tuketi, inaitwa negotiated democracy, ambayo mnasema sisi kama indigenous wenyewe tutashikilia hii, alafu wengine wakichukua ile viti ingine. Lakini mkichukua kila kitu, democracy can also create problems. Ama sivyo wazee? Yeah. Sio mambo tu ya wengi wape, wachache waheshimike, tugawane, tukae pamoja. Nimekusikia mambo ya pesa ya kusaidia wakubwa wa elimu, ili kusaidia kukagua mambo ya elimu. Katika budget uje unione, tukupangie Lamu itengewe vizuri kuliko zile area zingine, ili watu wenu waweze kufanya kazi. Na siku ile utaleta wasichana kwa bunge, watakuja katika ofisi ya speaker, tupige picha nao, alafu waone vile wewe unachapa kazi kule. Naomba tushirikiane. Hii meli inanoa nanga kwenda Singapore, lazima mtu wa Lamu pia akuweko. Lazima mtu wa Kilifi akuweko, wa Tana River akuweko, wa Turkana akuweko, wa Marsabit akuweko, ili Kenya tusonge mbele. 32-15 wanaenda university, na hiyo ni maendeleo mazuri kabisa. Unajua sisi tunasema education is the equalizer. Sasa education vile ni equalizer, ndio mnaona
mheshimiwa captain hapa kama angesoma basi angeweza kukuja kule kwa bunge kupatana na wale watu wamesoma huko, watu wengine wako na PhD, wengine wako na masters, wengine kila mtu. Wasichana ni watu delicate sana, na ningependa wazazi mchukue jukumu la kuhakikisha ya kwamba wasichana wetu wanasoma, kwa sababu sasa hapa Kenya mlipopitiza katiba ya 2010 kila kazi lazima wasichana wanahusishwa. Kwa hivyo ni muhimu wakati mnafundisha mnapeleka watoto wetu wasichana kwa masomo. Sasa sisi kule unaona kwani hao watu wanaishi namna gani? Kwa hivyo wale, ikiwezekana Bwana Spika, tungekuwa tunachukua wabunge watembelee Kenya, ndio tutamaliza hii mambo ya ukabila, kwa sababu kuna area zingine zimeendelea na zingine zimefinywa nyuma. So wakitembea hivi ndio watahurumia wengine pia wapate, hata kama ni kidogo. Ni kwamba maji yetu ni safi, na yenu nimeona uchafu umeingia mwingi, lakini sisi wote ni almost the same thing, kuishi maisha. Lakini nataka kuwaombea ya kwamba vile kunaendelea, hata nimesikia mheshimiwa captain amelete Lamu huku, sasa inawekwa, basi kila mtu atapata nafasi ya kuendelea tukiwa na communication ikiwa rahisi. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana kutukaribisha hapa, na mimi nina furaha Spika kuleta hapa. Nichukue nafasi hii nishukuru timu ya security team, na nashukuru nyote kwa sababu wakati huu wakati hii 13 parliament, Mr. Speaker, tumefanya vizuri. Shule zetu hazijafungwa. Wakati nilipoingia 12 parliament, Basuba ward shule zilikuwa zimefungwa kwa miaka 6. Nikang'ang'ana kupiga kelele bungeni, petition nini ndio paka zikaja kufunguliwa. The whole ward ilikuwa imefungwa miaka 6, hakuna shule. Lakini alhamdulillah tumeshirikiana na ministry na security team, shule sahi zote walimu wanasomesha kama kawaida. Spika, naomba kule tukitengeza policy tuangalie maeneo yetu. Mheshimiwa Wanjala, munisikize pamoja, munisaidie na Spika. Hapa mkipatiana office operation ya hii ministry hawawezi kutembea kwa sababu huku ni gharama ni kubwa. Hapo Lamu town kuja hapa, huyu county director akitoka Lamu town kuja hapa dakika 25 minutes kwa boti lazima atumie mafuta 13,000. Hiyo 13,000 inaweza kupeleka Nairobi na ikakurudisha. Sababu ukitembea kwa bahari zile boti zinatumia mafuta zaidi. Sasa hizo ni changamoto ambazo zasababisha elimu iwe chini. Ase ensemu yende umwanchwa omorigerie kanisa nigo ya rokuboria kwa morembe enga kisiasa ya chakire kwene kwa bosi bochorio banene bo mwaka wechilifu ibere merongo ibere na gatano na kabire korwa aso mwaka bishop umanyikirwa na Jackson Ole Sapita niga kuleire abana siasa gokora siasa chomorembe na boigo kwene kina chinkwana gosamangana bakubwatuka korwa aso monwobo abena na mangana gosegeta na boigo akwene kyomorembe gocha ase ensi yetu ya Kenya ase engana boigo yasingereirwe noyo korukwa oseno mu bishop kanisa ya Nyeri Anthony Muheria tigango turarigereri na nararia yabwate kurase ensemeyo ye kanisa na mono ayabwate kaine no koraria omorembe imeyense. These are Kenyans' resources. Let us stop playing with the Kenyan people's minds. Let us protect our resources. Let us govern a nation for posterity. We must not play the politics of drought, the politics of those vulnerable. We must not use them as our means of gaining popularity. We must not weaponize drought. Mwanchu morigere wen Soko TV biamono hasoko choren Soko TV burusu mugusi na boigo kwendera kubwati murubiri uyega wetu rubini asema biabona soko endera kumurikira yanda manga asemono nigo tokora rasio miri chiduka guseko genda umutimoko omoke na nyuma yayo ningerane na yanda mange tuskare ne TV yago.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uligene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi amange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omwancho mulire Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibyatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual machine na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe
Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bokia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasari nyora lichibu asomroberio bubugima nobo chenu asora bego kumeniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende onsira krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinisimbegete ntera ngete maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imo kyobo kombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kirali tukule Jumaine chinsa nibere chamurago bahwika chinsa isato asomurobero oburimi nobotugi ekero turesemia mange kura sabarimi chini gongoro kwa pathway machine asomurobero boburimi nobotugi ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi. Kera kama tingatara Daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe Ngara rombo ijano Umozu wate ya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV Oyo no muroberio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete ukaransitero yawo buyandagita sekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen n'ekingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi si chinse mo buna chiana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa tonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Nsoko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyare kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereria aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tunakaba tugo koraleria okorali kwa nyagosira asenchira ebwenerete Nsoko TV
oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ensoko TV chidakika nisano nebiri choka cha tigere chirage chinsa isano chiabono mambia imeyo mu rubiri rwetu rubini richikuniri Jumatatu ekerokeria togoswa sense moyende yokumorekera ayabwatikire ne chigosori mambia yabono ayakorekarite ase weekend no nyina aliara kupatia ase chigosori abao ase mambia ejega na boigo ase eiki ejega na ime studio ase mambia yabono tibinche bweka karatugo cyako yamurekana ko yakwadira ase ubwagaro na kirubya elyo ngarigania abageni baite mambia bono bagokwa no bamanyete lakini na kirubya nande bagukwani he wiki kia cha kirubya igana ande tumira ne twensi asembe tiga bagukwani kurwabwo ntosoe astin kwane cheto mambia bono ayabwatikene ne chigo sorry to cha kurwa sensemo yana Ishmael oboka kibokiete bwa kirese mbiande kabisa when you are away Posta Rangers wachukuliwa barua ligo wendi ato meturigaika kurwa Ruguru Stadium ligantomo goika Kisi Stadium mega ya Shabana the billionaire anafunge goli unapotambe naende onya tayo chikulangu buse ikosi ikiera agende chigosori cha Afcon mwako gocha yari mokoche itoko rama gozo kuro kwa Daniel Omwaga swali za Italiane karibu sana tokone chigosori. Karibu sana. Toswe ase ense moyende ereni gamwa kubeka ege disad ase umuntu orionde. Mwancho murigeria na gukwandre andonsi asore na gukwandre Ishmael mbia mana soko ngaregania na boigo Daniel Omwaga mwete abange mbara narase ekebute ke kigosanga chigosori bana rase ense media ya maya kurende asense moye bimonyo twabere toko sumbwana sana ensemo ya kabero muruberiga aba tiotere betimu yasana babere bakonererwa na kyagarara na cheka wale wache ko wakilisha sobwaga ko batenga ntororo inde tosanga mange asense moye chiko sana manga ene kiwe weekend yabere ntambe mbuyo mwanchu murigeria amanyari aene kiwe na boigo keroto kumanyari ago chikorobero kwane kiwe weekend ma na tokwanye weekend yocha. Karibu sana hase mambia yabono mwanchu murigeria enamba ya mawasiliano ase ujumbe yage nyinge nigere notice ano na ibere sana nisatwisano ne momara gatano omwerio beka isato ase mutandao gwekerero Facebook roboiga sensemo area ya YouTube Ensoko TV abuno bogutubwatia ekaroke tugonya gusanga asubwamo ase emambia yabono na kirubya katuchaka emambia yabono guchakura sensemo ya Daniel Omwaga chigosori nchire tutaraswanya na sensemo y'umupira bw'amaguru yaturachaka na sensemo umupira ulya twanyole talibaga yoko hosta bunense asegeti kyanyayo ntubata sensemo y'abasubati sensemo y'abasacha na igatu gukwanira egosori manyekaine buna rugby na rugby ne egosori elia abange ne egosori ere yanchire nabake no nyani ncho monyene nombolia nigongo shareke ose nigongo shabikia timu ya ito bunense na kia timu yene ya ito abane nyombe yene ya ito tingocha guitera nigongo nyache na koyesila lakini asense moyende mbali bali twanchite mupira bwenkoyo bali twanchite basketball bali twanchite volleyball paka handball nero ne karoro kura asense mite tora so asense mo ya rugby trara chaka asense me yoko hosta chigosori chiga chia rugby ama tora chakura asense ya mariganyo na kichiare ngegoche gocha na ne trara chakora ligeria asense meri nyone na ki ama tokeo yarenge trara chakura asense mo ya mariganyo Hege tangani Kenya Nyarigan chigosori chia HHBC series chiakore kanteme ya Nyayo Stadium sensemo ya basacha mana osabati chigosori chireta matukabiri chiteki 10 chiteki 15 chireta gitukulie igoro chiacha gitukulie echuma mosi nauna botambe togote abali ba Agosti mbakorete buja yore abamuraba Kevin Wambua mokocha olo Kenya Shujaa Sevens abasabati mbate mete kurine bakorete buya semono wakirende sensemo basacha ntu akorete buya sana kera mugoko namba isa tumubata chi point same na namba ibere arafu point yemo mega ya namba yemo it's good especially kera to HSBC series ye entangani kabisa yo mwakoyo Clinton ase ensemo yende buna NC yetu ya Kenya okonyorana nonyera ba Kenya kiujumla
abange yani gukora igwana use ugusireri gongore ko goche gwachana bamito se chigosori nche tutanyare ko hosta guse kwarigania kwanyara no gusireri ukunkorora nyone na se chinse chinde nambari konyara ase ngencho ntubwati facilities nabo igo resources chigani eri kwarigania chigosori chinga bune chiga to kwanira kiujumula bune serikali nyono kwyarigania gwense asense muyo mwaga ero kwanire asense muyago rende ase ensi ya Kenya ndate bateria ensi ya Kenya yoka orogonguru Africa mocha Kenya yabere bagoteba ngaso munu bwegesongo strategic turase strategic position in terms of mangana sports nebintu bide byonse orakwa ne uchumi neba democracy over anything Kenya nerego kora ase orogonguru Africa mocha nagati bagoteba Eastern and Central Africa aso kuyarika na wechi gosori I think Kenya twakoriribuya taria mamerania rugby yoka tuarigani chan tuarigani ya rugby kuarigani tore AFCON 2027 tuabero togo tuara amamerani I think in terms of sports ensi ya Kenya ne bwato moroberio in terms of sports aba Kenya banyene babwate that love yechigosori nkwani rake asense media chani kwa rute una bagwe sokia subunge egeti Kasarani Nyayo kiwanja inaja rugby ngwaroje Nyayo gari igejire baka abantu babolitasi bagwe karanza why because sports rake ni facte goreta amo abana inchi ni facte kogera abantu stress chinyinge chia ruoro in terms of ama obugima bwa kongiroroche imirobiro merekente eyiga January yerre mbono toko so February so aso kuyarga na gwensi ya Kenya I think the only asset togo cha tuwa machoka it's okoroberie in terms of security or something umeze ne gari asegeita ngundiro konyora si furuwe gochaba sigeita kwanyora abantu baumire basigari mbali konyambali bange andaka mashabiki aba pa ume yaikera sebo no tokatensi ya Kenya kero to kwari kana mamirania manebu naiga tikatuyebanga because in as much as mbuyere ngotoretere uchumi ngogerere twamanyekana ase map ya yensa sense mwechi gosori but rende naro twabe karashana cyo kwanike nga safety yabageni abatiyotire bari bagwesokia kogore but so far so good asense mwe kwarigani ya chigosori ngorengege ndo tukatika iriho ka World Olympic ya maminyoka senge cyo mupira oro twakore na bade rugby twakore tosoma minyoko we will be twakonya twakore sako omwaga kara kwa na World Olympic ya minyoko ko mnyoringa ense ya Kenya le teri uko by the way tubegete bid yo post ya minyoko ense ngima anebuna twabere abana ngoma minyoko nitukorega ronkaro che Faith Kipyegon na minyoko tachikini mite ikomi kumeka chide kamera ngebe na kianda next second 49 ya Monaco garia record ya begete na bone garo yo 14 osoko munyoka chikilomita 10 umeta Faith Kipyegon no munyangonga bwe chikilomita yo chigwe bwa munyoka ye chimiterwe ya mune chimeisano onde tayo onyagosoka kurwe nseye osonte onyagosoka kurwe nsengima akora usa akamnyoka akabwa munyoko atari kubwa kyo kenegyo sikyo kya 1500 meters sikyo kya yenge maneka ine gold since 2018 nguru ali goja gaga munyoko Faith Kipyegon na munyokire tarabwa kyo kende yenso kyo kya gold na ibona time tingia serikali democracy kwa quadrant ndio sana Kenya tarabwa kachisa cha kirase Nairobi kirase chitown chosi Mombasa nemechonge watu kwa mchonga Faith Kipyegon kesi bona igaye bono kyanu munyoki ya to makongu sana ndekero kwa okaraga swa 5000 meters akakora number 2 mega ya Beatrice Chebet ya Tokyo Olympics mo tienyo nane na ndenge sako tenga tali ga kora number 2 Faith Kipyegon kera kumnyoka maminyokaria 5000 meters bainga na Beatrice Chebet iko bari ngange sana nabasani be myaka menge wetani myaka 10 na abantu arweto onge village yemo na osikugeria Faith Kipyegon na silwetake akamanya Beatrice Chebet akagenda motu kwa ngeste ngito jinga fe sangi cha maskani aliki Beatrice no munyoka ina yaye amnyokire myaka menge na Faith Kipyegon tukutate kumura nene kwete kana basani igasule down ki Beatrice Chebet akaira ikindekeri kwende sasa okwarigania amarigania rugby Clinton rugby is the easiest game horeza ku hold in every no so Sudan se cold because egetia kama yogeta keire egetia kama yoka na mabogani Kenya ne bwate menga sana isiriro che baba bana siasa kwenda kwa gachi nane ituro sengenjo no ngos katore nake ase ringana ri muamundi yengenga aso ko yarigani
Kenya ntori bosio twate abana mamerani atigarete nawe yama minyoko ko tugwene tugukora twakore sako yechigo sorry chingundi to hostel chingundi umupira wa magoro to hostel na 27 ngo storama wiga mutiyenyokane majembe weka ma umwaka nakwandra rugby otebirenga umukosori ore the easiest easiest game to hold ngubwate ritu engene ere egosori yenge gorega ti yensi ya Kenya na USA itwengere tu como boringa etiere adigo basoire egosori yenge ntangani ngore ngiyenge yabasubati I think it was yaringe Kenya na Kenya ya cheste egosori ya mweri one timu yensi ya umupira uri keroera iga bagasoka Kenya gasona USA ngobori mwanga ki bari kurate moka in fact mine firimbi yo mweri ko eraiga we firimbi ko bugaiga nanye mwete nonyena rugby sabi ya mweri ko enda ko chitana lise yani half time negatiga muna mogo korra chite mogo choka mwa very easy kwa magarina mogo enda karumu gete munyu wa match mwiri time consuming teyo yani it's buno gukora next mogo gukora tuakora that's why akora nyaranga matukaberuka kendi ya moyoka tuakora ama nyari ngama ngima to kwarese ke base ko yere ire mitienye no ene bere nekero to ko kwanira gabo tracha kuri nyone na matokeo na kia arenge asegeti nigo mugete mugaonchurana mugachaka kwareta na ndo gotera ngore kwareta tugali na mimi ndio nani ndio video nje mundo gete na nichika kichinyinge twararire imensi to ya Kenya ukora iguna bana siasa karati kana kugenda se chiko sori chinga mune ichiga lakini aseri tukurigoro mwaga nigo gotera ngore kwigete kugaonchuru mupira egosori igwega ikansa muno amatero ngo chare twagoteba songs are made to entertain no kurukara kwa wasabe bitabu kino kwe morali ama shabiki ino yani kugichogo tera gotera community ati siasa yare ngar kwene gotera gite mete aba Kenya ntore lakini mwago nchirute ukaba specifically ukarogotia asili tali umuntu getoyo lakini wene bane no muntu kwanika no muntu nyero muntu wajira banta bangi lakini aba Kenya ntore very creative Clinton samu tukawango iga ente kiga tugetumika tukabeka kiabe kenene buno gotera ukubona nkwaretera mete gokoreta kwanza iraki gogokogokia na nko ngwate metsana go pusha muraba ito obashuja ne abasite go sodia boyo mweri na USA kurende mbakrote mbaroge te osori ngi yasa nera go sodio ka baide basideti ase amatera yu I think neri chiko lira sabatio teranga keromore gari bagote okay tigankwandra mupira bwa magoro bagote akira bagosori bare 10 yomo oye 10 kabere no motiotere oye komina kabero nyataiyo igo manyanga oba kuchanda nororo ase ekiabete gari nyayo tu akenarire nande it was in their own right asengencho oye bare gotera weka nwaenge in fact na chitaka swageti igo bono bare ne gweta batara ka gotera bare bukwana mondo tengoro igo mbamuro cheba dangori bono gotera asengencho nande no metensi ya Kenya squeeze igentege ke okora we are exposed to internet igentege ke okora na bako nyoranga gwachire viral okonyoranga abantu abange bakomanyira we kotamanyeti igo bono bunaroka netega korengia ndake ilileta muhimuko abatiotire bakarate anga kwanza ndio yeye leo kukwa ndio yeye rio giriga ichora abamura bari bakanyore psych which is good as an entire tangani twarira barai bakoba atari so mupiro rugby weka abarai bense ngocha baregeti umwishimiwa Raila Nyagosira nyasabe kenkora yasagi yana agachire sana mepira okonyara apart from siasa chitogwaka apart from mangana ande tokongusana kero tokomera na geti ngochere yawe no nyaba tiote kero bako baragete medentro ndache onyora batiotire mbarobane asemero beringo kora abo mwaga mbarora bago mbarora lakini kero tokomera na geti ase chigosori bago torra konyanga Sokoro Mogere, which is natural as a fans, ere normal. So general chendo kenge gari big, ngore ngiri bamuroche bakai kubuyana and for the past few weeks onobo minus ifuno trendly. So kero bamuroche ga, he was a sensational man of the moment. Okay. Asese mo yenda soko kolera igro ya mariganyo manyagocha sore oiranira niri omentra nikeri kwagane tikukwana ase engakinga buna eyega umurayora asekeruye ka kuru Daktari William Samuel Ruto kera tokora SME yo kwariganya chigosori twabwate chan bintu bine bintu rabirora kuru makega mbona twachakire ko narana kibondo twachakire ko narana ne chigosori nana boto ko host usina boto kwariganya gosori gete chani yachite ntwa banero chigosori chiaragi bingechi Olympics inge yirende na kintu begete na intuli yo kogari chikonyarikana na intu tukwariganya
AFCON ngochere 2027 na kirende bono na inde ase nginchomura yonga buno yoiga nigaga ni rwancho mono na kubikuro babu mana ki ono nere tubwate nero kunyago tokwanye bintu binga buno ebiga lakini bono nigo kwanyorana okotera nigo kwendera tugo chenchi mono libaga gwacho mono nigo bono kwambere ko kwendera tukoba mono na ni nero kwendera tukwene kine bintu binga buno ebiga mbikendera to koreka no emense omwaga ewe ogwancho kwani tigo sali timete esigo asonda kirende no mwago kwa tali Soko TV murai wense timete go sana manchi na mete tigo sori murai wense na bwate cramming power murai wense na bakomanya roma bine go sori gete yaragi biere abaka bako sori bonse P7 totebe abaka sori 7 bari ba shuja to kwanra George Olomo captain to kwanra Festa Siasi to kwanra Nijera Maisa to kwanra Brian Wekesa to kwanra bako sori bonse bari ba shuja korende no murai to ba cram yonsi abo cram no negative ya talanta ke utikwa ga chonko chine certificate boisoni ameto na bantu menga bacho ikaransa agabu no monto sano myo clam kera kwenda event tayo cram chipara tayo korende amangana chiechi go sori enkorenga iga wikera nese nyincho 1 ere enom nga wikera no nyene chichiri chikwaro chichi abo chan number 2 ga wikera nese nyincho nga aria no amatutire abangi bagotoka linda abantu bamugire bamudenga kiya muraibu snatch chigo sori echi umuntu wikera ndachigo sori nenkoro ya yemo gwekanya gusira ira moro dinga oyibanchi chigo sori korwa renge omusawo mokesana lakini asaba ibande wikera chigo sori igo ba wikera nese nyincho bameto na batutiri bagotoka abange na ba chikorigeria okumanyekana kwa bakuru gose bamanyekana FMT abo nga no chiranchi chigo sori echi no choto irebe sena na chitego sori akirende Raila Odinga na batatari kurwa renga by the way he was giving money nere chinga sana by the way nkorenga nero era abande bakubwatia bakomwege senyecho no muntu wikara nenkora yemo ndere go support sana abakosori gento kwaroche kekorekana eschikoso ichi cyane korende ogotera kuria agoterwa kero atiyoteba bone gavanta koterwa tima tinja tare koteru abakanya ba dote bikaro kinki bagotero monto mangao cliente no aneke magendra llega lakini usiruko kwa hiyo nainde ase umuraiwense ne serikali ya Kenya kwanza soko ali ganemero birunega because no bomaene ase serikali chietire nturara omuki we serikali bune yero bonika amangana na pere one engagiega the majority nabasai serikali kero yare gocha kuri uburai yamaete what the target was na bengi kero monto ko genda ko musitu nko winda no maete nkyo target so the government knew abasai na were the majority number 1 inki babwente ko beka gego chiko babeka amo to avoid abasai ko ba idol erinde bare to mojana senginja abasai kero bare idol trust you me umojanda noro so number 1 sector yengine ya sports mura wensa ka investor gatebanga ga se chiko sori ginko beka investment na abwatire gatia basaya toko bwata bonsi lakini na mbengia kwa babekire busy which is good akabere I think also keroko beka obora iborobia and good policies abantu bangomete bakweba chinko bichi bende kwewa sumushimo babu na mwamba keraso ete wizara eri mochando no engo sana mochando no engo batirende no mugusuenge nande babu na mwamba kera so eta na maete aso mochando by the way to aband kera babu na mwamba go so ya to enge ban tu FIFA bado te bete we don't recognize te konyarika jerende teyo so ababu kera chaga na bwate amaroro na bwate vision na bwate policies cha bekiro serikali ya so to no maete mbona ria ringinga more ambitious ababu na mwamba ka beke bintu ika FIFA ga uplift ban toka irana togake bid AFCON tokabwa with Babu na Mwamba ama minyoko AK omwaga na bago tebega Athletics Kenya yabwato muchando monene ama onjorori agakoru leadership ga sorenyi Athletics Kenya ngoche bune bakori ya togacha rugby yabwate sponsors rugby mete buno mwaga tebe no mupira ogubwente wa attract investors ngasenye nchori no mupira mete wa badozi ntwa bwate sponsors Babu na Mwamba ga so konyorankie ko mupira no robwente koreta na revenue ascent no bwente koreta abatai sponsors bakarigiku rugby is doing well into our state ya toka ndato kwa ndaka sai so I think last year by the inkwaro chi kwenda gorogoro ga ngonga to state rugby cha basabati african ngima yeah you know emero beribune yo keroko be kopora ibogocha pomaite what they want it's also good I think also no nyemo piro bo Kenya
konye Tanzania data ya turusire nande nitwarenge abanyankongo main sponsor akagenda uringe sport pesa but kero bangi akorige ringa if we put good leadership good policies bikabe kwaroche sponsor kairan sport pesa kairan mupira bwe league bwa magore FKF saimbu yoga ndate kwa aza mwegacha siku tuna televise umete kwenye kwa televise kwenye tua kore kwenda so I think serikali ya roro rumuntu wakumupira bwe kenyoro serikali ya roro yo mheshimiwa William Ruto ntoko mwa flowers yare bweka but nabutoko mwa flowers to na abantu bari aya toko boko baka kore kwenda baka babu na teba na ile tiki ya talanta nero ukidesign by the way nero alafu na nene ile yo murai wense ndo kuligera lina bari bari nge magiga nakingota toko mwa flowers to inyora bweka abantu bae boko the advisors na abantu bari abegete bakaene kinga they are fighting sports chirane ase chia bwenta ko bosase chibwenta ko uko kwandra iga babu na mwamba amari tamane sana naso wakati number 1 for example and teammate hiyo egasi teammate njo mosiesi oneria tanko moi mosiesi mheshimiwa Salim kwa Filipi taigo tema Kenny Johnson number 1 na maana taigo tema Kenny Johnson ababu na mwamba talanta hela nonye maite talanta hela by the way ndiri tabasubati baitwa the 20 World Cup ine kikosikia babu na mwamba kidia so ti skuru akaletege kosi for the first time by the way for the first time history timu ile yonse kwenda World Cup akaleta amarieta makung sana wana gabari brabo ibine sana kwa sababu Ivano Ochaka kwa roche babo Emirike Muntu Moranga bako enda gari ya World Cup babo ile ni Lavonga Ulinzi Starlets bono tekan kwa asaba mura budget Egypt for the first time coach ya Sachiko Sori chia Egypt yengi machia baseba nse myaka 20 aba bachesa last year gaiga tu Ethiopia baga Syria chige mwanga isato Eastern Africa inse yo mwaziri omonya Salim Mvuria aba swati bali bada 20 iko bachita Tanzania by day go qualify World Cup nende go bage tu ya mo Syria risagero baka West penalty senge chiaringe agree ya 1-1 mupira ongere ko yananse tutega baisika bali bachita World Cup korake matokea mabega iga esekie kende bagare World Cup ngakia babu na mwamba aba murabali bachete kwa roche bali bachete Egypt last year bakora bya sana bakora number 3 yo gongoro Africa ngima bone gamba yandi go bage twisiko yo kurana na 20 ya World Cup ngima amali tanaso gete aden kibet mo mayetembora boniga Las Palmas Celta Vigo ya Spain mali taga toka mosu wanjala no are Valencia ko severa Valencia Villarreal ya Spain nende na ngimba kese substitute ge story ya era to kwanra Amfayaroko no are KCB Tyson Kariuki oriorenge karo bangi sharks na soga takurwa gari yani amarieta makomwaga chaba saiba ringa ba yakigima ngaya basamatire oroba sudden ikona akora temero meme komu we istaranta hela inga itoro chibunenko yense ya Kenya lakini gotoro chirendo korobeka no kukwa basai no kukwagera tabona igari sko arabu sa sija akwe friendly game ntoreba muisonde 18 na Senegal I guess nande ne ribono opera iwense ya Kenya yaberenga to balance the asengenjo siasa chito ichire ethnically based ne jinobo gesagu gotaka go balance umura iwense ngotaka arenga ki ense meria mu nombaranyora kene ngibako ba ubarutago bona mheshimiwa Salim no arega go as sports okay kurwa senkora ya na bora nyota tamaidi jiko sara kinenda ko bayoko bagure nanya ko oversee policies ase ewizara na boyiko kwene kingoro gongoro numura igwensa ne kingo balance na kyo konyara bantu kuna bali akorite kwende because sports ngo neta ito mondo muguso because tell me why football yangere kwera na buya because McDonald naga akiro mupira you can tell Hussein Mohamed something out of experience na cheza to mupira Hussein Mohamed oran the club kyo mupira na meta mangana yo mupira ngakiare so when you have the right people bare bako head the right docket ekoreta matunda automatically do you think if FKF unta wata baraya ba Hussein Mohamed amwana McDonald Mariga lakini do you think na ba support ibenda te because jetido shinko ya Kenya gusinega ndrete bya gwenga kiri ya babu na mama baba te support from the Ministry of Education to arebi to biko karekana number 1 wakone kuribo gisaku omo coach under 20 abasubati Jackie Njuma ngo te byare mbaka solke wana tegocheza ambaka solke atachi ya sati chinko manchironga abantu bachesta mupira under 20 ba tabwana seba abande bakati wisiko eseki ngito to arubo gesa koso mupiro imbora ka umontachi ya sonya karomya yabachora abagosori because babochowa into bune ke yuchu bitengo yetense ya Kenya
Okay. Kero tuja kuliri bono matokeo mwanchu muriria ase chigoseri chia rugby buna chiaringe ase obwango mono timu chinge nchia chiesete lakini turachu kwanera mono emambia ya bono ase chidakika chinke ne ya egatia Kenya na USA iyo ya Kenya na USA yaringe yo mwerio Kenya chipoint niko charinge isano USA ega kora nemero ngebere neyemo ige kabana Eliansa lire gabuneli nene sana tugosoa sensemo ya Uruguay na Canada Uruguay nigo yaringia merongene na isato ase point 12 ase ensemo area ya Germany na Belgium Germany nigo ya korete point gabuni 12 ase isano na ibere Spain na Kenya Spain na inde yaikerete Kenya sigeta abuna sesemeria basubati ngwate bana basubati mbakore tubuya mono Spain yekerete na basubati baito bakabayikora sana 14 ase isano asesemo y'abasubati Brazil na China nigo yayikorete Brazil abune merongo ebere nainye ase isano asesemo y'abasubati yense ya South Africa na Argentina nigo South Africa yakoreta bikomene isano na ibere ase 12 abuna ase ensemeyo asensemo y'abasacha keratokwira na sabasacha sobwango mono Kenya yayikerete Uruguay ekaye susuraga abo point nirenga bikomene isano na ibere ase isano na ibere na sabasacha nerege korukwa German nigo yayikerete USA bono yaste gotokorera korana uborurubolia competition yaringe gabo korera na German yamerongebera na isano na isano na ibere okoro uborurwa competition yaringe gabo country competition yaringe tukigera Kenya nigo yaikorete Germany come back by the way yo mosae mokongusana siasi mosana by the way okay Korogari High School former mini machine one work club kiriagia KCB bautene rwara kagaria festa siasi egemu ya Germany na Kenya yachete 10 edro na iko togotwara kere kwende edro iko togotwara ntuko sudden of death egemu konya uyo gutana go convert try ina robu ile egemu ya rabu immediately una convert ge try egemu ya rabu so kenda 10 and by the Germany yani gemu 10-0 first half Kenya tukacha Shujaa tukaenda 10 tukaenda 10 Kurugabu igosore kaira sign of death ya gwenda ndo montaña reach point cha isano na festa siasi nero koretega serio ngono mia sana taragendra okonganchira turaragenda umutumuko omoke kurwa tukorera tumakwandira ukwandira ayanda mange emambia yabona Soko TV borosubo mugusi toskare ne TV yago chisekune nkego tunane na ndasembeo Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
Karibu naende mwancho mwori ali Gwen Soko TV boroso bwo mugusi ase ensemo yende yakabire mambia bono nigo twagenda mutimo moke tokaenda kuligereri igiro ya matokeo ase twatebana magega ya USA guikorwa nigo basti no bororobo bagacha kubukorera ase ense ya Kenya abuno kwari gukwanira nakona chira amatenye timu isato chia watu chinguru sana. Germany na wakote number 1 wakabwati bona USA arafu na timu yetu ya Kenya. Germany yawachi pointi 13 USA 12 na timu yetu ya Kenya yawachi pointi 12 kurende ntokirito kuruka points chitije konenga muna mwa consider kore ngego sorio mwere ya USA na yato yuru pointi kero to ikurutu pointi chi ko imerongebe na isano ase isano imerongebe na ya masa isano pointi na kachani chato kore to tango to kore namba nyandri na tabuno pointi isano kosato ndedru yando na to pointi isano choka igoro tango to bati pointi kosato tango to ngiro ya USA kurende nkore nganga ne chiko so chabata chinguru chirenga ine chonti tatu kiara Germany yekuruto na Kenya Germany gekora USA kwa hiyo Germany gekora na Kenya arafu Germany gekora USA USA gachika to ikora igo wako yo wikero gora 1 2 3 difference ya point ya moyoka ibere cha taite arafu namba 1 abata 13 points ento kwa kinga rugby ya birengia nende abere nkong na mrabaito kadangamba kare tegasi ere engia sana nyoranga mega tournament kwera ntobate play of the tournament no Kenya kama captain George Olo nere oireto best player of the tournament sana garia kero sokinyo suguma sana inse ya Kenya na gukora buya sana higo nchenko renga Kenya tu akaretega sierengija bakaona tokona South America wiki na omo captain by the way nere oto konyete konyora isani chukuru agosorete ya USA oro kiria agosoringia hase okura apa murabe gabensi ya Kenya nengorengi good selection ya koretu ase ugupikia bagosoria bagakuru different clubs ngorengi they picked the best you ya collective ya ase ngencho ase chigosorinye tukaboisa to tukasire moyoka which is a good run chipointi 12 ande umwaga nate bari tangani agu kero ogukora magega yoyo murenganite na chipointi kurende mubwana ina ase bari bamayeto mupira wa maguru to koyoroka goal difference na uranyora murenganite chipoint but mubwate goal difference gete erange korokinga umukino ororo dressing room mbi yayenge obora ibwayo mu captain mbi yabenge no mukocha na boigo selection mbi yayenge asenge kero kuri girensi ya Kenya ekayengera ense ya Uruguay 17-7 ikacha ikagosori na Canada 29-12 which was good tukakocha na Belgium 33 in fact Belgium bakune pero mbabe to ni trem para utwa bakote nge gosori yo mweri kulia itukecho mosi gosori yo mweri tukecho mosi tukamagocha Germany egosori ka konga sana by the way that was the hard tukarengani chinguru batirende buno mwagate abakero mwa chire edro nguru kwerenga sudden of death rende tukanyora tukabaingira tukanyorobo rende USA gacha kutwengera tukurigoro it has been good kurasa bagosori it has been good kurasa organizers and it has also been good kurasa mogosori ori number asing in 7th mogosori na ro number 8 uri orenge asense mu stance kwane kibuna ngwa kali chinkobi na gotiotera murabari baene kingango kori bare buya ase ensemo yabasubati ssm yabasubati to almost kwengera muno ekero ko liya matokea igocha nense nera ika komo ikorokwense ya South Africa ekero ko liya matokea igocha komo chikoreka na mbabuilde go sembarosti team yabo sengenchekero koligira matokea yabo gocha mbaikirete Kenya gabakanyaka 12 na eye korokwa sechinse chinde chiri cyago sorete sesemu yabasubati ekorokwa na South Africa yeyo yekirete China ekanyaka 30 South Africa ne komu kiara gwaka China the champions tiana bako sana karokora South Africa gwaka China wao bako sana South Africa nino bato chanete 7 sicheche Africa cha kote cha basubati cha Paris 7 na bato wagete final rogoro gaiga ende bagacha betorera bagakote confirm so South Africa team yose basacha namba subati sega kientambe abendo munyamasi mone sana sega sori ya rugby no okay South Africa ndebera buchiko sori kenga chance ne bata sori ba table tennis aba yani bata sori wa football bafana timu yengia bako sori South Africa different sana asa mungana yechiko sori chance
ekero tugukurira ase gosori yo ya rugby ngana yago yo mwerio ase semo ya rugby tumanya goso ase ensemo ya rugby nande ase ensemo ya basubati nobo maene mbakoletibuya a lot needs to be done ase ngencho ase ensemo ya bamuronya toko kolibuya we should make sure so ensemo yende ngokoli balibuya mbara tari rende nga babere ba okoli bobe na yega okora 1-2 yababolete na preparation membe yonya chenge buya bakore kwenda sengencho out of 4 games oya mugwika babwete and first opening yoka ya Brazil ndayonsi bagaikoro of course congratulations asense ya Argentina yabasubati nero yabwete kabati una South Africa yo gokora bya nande ngote baturenga infrastructure na ronko gerera ichigoso lichaba buya ebe no mupira be rugby ebe nama minyokonye mubwate infrastructure chingi ya South Africa mbuye gokori asense mo infrastructure Kenya gai biti bya rugby nonye bya bakosori beto ba rugby bagokora masoezi various clubs wise ko birigereri condition ya boteringia so I think infrastructure nero ngogerere chinse chinde chia koribuya tukubeko mukiga I think abasubati baito next time bachiko koribuya nande nabamura baito next time na baro bachiko mukibo nyankongo asenge nsemo yende I think no tokare Uruguay tokoro Uruguay to so Sao Paulo Brazil ase umutinyo gatatu chigosore chigasenga nchone series nkogendera chire so we are hoping preparation chingiya nande bagwikagari we will support them aseda kikemo asenseme yabasubati tali aiguoka asa gosori yiga ya rugby nonyana ase Harambee Starlets naro ntorucho bakongubonga buno buna basubati baito mbari gokoli buya mono ase chigosori echiga umwaga egento na kwanenga Harambee Starlets into okay tigatora kwananga chara na Harambee Starlets abasubati baito ba Kenya ba rugby nitari atina abantu barenze sana look at the likes of Snyder Momanyi Nyachimo Kanya Chio anumu gosodium ya sana no arege garia ngwaro china banane fresh roduri musani one namba 8 obwe Lioness no musani ne fresh roduri naba subatia baya sana intime think kiarenge lebo de gatira ikarasa kole mo kocha bwe timu yo kare eriete ya sira kino metenere tukongwantori nkore ngange kentungira bonte ikakore mashabiki ntu abwate ntokukana twate mashabiki kwate yote tuarenge bacha gete bya sana kalokara bago mpaka 5 basi tikuche Germany point sana 0 yene conversion ya mayoka time think kiare ngira kindi wacho ikaransa buya keramba mba chiti next level mba chiti next level keramba ko tebe ba kabir ko wa mweli onsegali na 1 2 3 fano boka bare ko ganda the next go mbali ko enda Uruguay no bawo kutigara gaiga bawo kwenda uchi chigemu chine ndoje bawo kora buya nende bacho ko bakwera ni bugoche urugari buno buya bwaragi bibara bawo ko koragi kagetambe nego chiko bacho ko khori sana chiko bwatia abako nyane ndo wachi igoro igaria nkore nganga ngo ikaransa tole torigeria magosa alito anene ko wachi uchuing bakito chama ya gaiga una twari ko banchira ba flop ko se ba itabwango sana tunya kutokora monjolia rugby aito akide twata basubati abo ya sana inige ngo tike man kensa ndiringa tuwenta kora some small changes tuchitoira ni amachibu aramanya no mo ko itokora nga twaserese ekwelende unaboniga shujaa barabu nimetenga sababu the World Series area ne kabisa yensengima ininde no kwegena no next tokwenda gari ya tokwenda Uruguay etare 21 mutinyo yiga kora yiga tochiko shine onye tochiko kwa number 1 ikatoko number 2 abana ba Kevin Wambua Festa siasi ni ba minute au mrabonsi balia ni ba minute uno captain George Olo by the George Olo no mogosiri yata sana ko Luchanda secondary agacha gari aga so Stradmo club na kurugabo keri kebene go chokose club ya KCB bwata bagosiri abange sana ni 7 KCB ni regoro sana kikubwata wana Kabras Sugar na kurugabo to kwa Harambee Starlets tim ko judges boninga korende ngote banga musubati bedino Demba ero korrebuja Harambee Starlets twashinde kubwa mura twashinde sana tuira chile tikiti ya AFCON gocha tobekire group of death na Algeria na banyane abarigani baba becho sadi chief of course Morocco mona Senegal chini timu sto chinkong sana na ndeke leo chikugura opening game twatia abenyeji Morocco chitariki 15 na ibere chomutinyi gocha ese Beldino Dembo rangire gikosi ende ndo mwakire mjamano piltinga muri chegaria mugosereka kono NSL orangeri bwego chese timu ya basubati ya AFCON nigakuru club ya Shabana Starlets Purity Akinyi nane korengi ega singia se Peter maestro ega singia korago tiria maide kuraswa se timu yu it's in history to nyodre mugoseru mutangani kurangeri ku national team which is good and I think maestro timu ya basubati ya Shabana Starlets yangere ko gosari chinkong it was over the weekend I think kama kega etire
ekosori nere bagenda experience you know such like games ngo baachire exposure na ndebo na keromo ngo so chiko sori chu mwasoire elingi asanse mwe basubati I think the only thing it to fail focus ya soira se omupira bwa mura I think ebengere byeto byansi pipaka okuwekeka kwensi pito era asaba sacha taria se ensi ya Kenya yoba nechinse chine ne bachi ligi ya chine ne in fact monza yo maitenge Premier League ne bwate ligi ya basubati because wali gano boli na nomanya tena timu ya basubati ya Manchester United nero onetayo yemanye rama shabiki amani yamanye tamete basubati babo era basubati baito ba Liverpool focus yeito in terms of okova rigereri nonye media I think to have more focus there say ekwende una mention Berlin Demba egasi abere ga akore ningia nonye timu ya Harambee Starlets tuanye manyakero yange agosoka isiko ekogenda kogosori World Cup na tukomanya ke yabasubati mbaro under 28 tuone gatunda basubati baito abanene kero kori giri chigosori chiga cyabasubati chikogosori ku timu ya Kenya Harambee Starlets na under 20 yabamura na chigo kori byo kubona na Harambee Stars yenne ne kapitamele kero bangera kori bino ryo kunyoranga kai yabasubati mbaro so I think toko rusi mentality yunga aba muraboka tubwate so that never league ya SportPesa FKF Premier League yaba subati tumanya nero then we will be doing good yaba subati na bago twaro moyo bwoko gosari I think tubaye tuwe support tumanye mbaro watafanya vizuri na bali bako mwaka chitege yaba gosori mbara batangireti baba Corazon Queen of the veterans byake nenge bati tisiko banote veteran ya tigiru isiko the lady from NSMA ya egeti ya Dandora gari no mwesiko oko grade Dandora gari sana mwenye tenko yo wakira Simba Queens buno captain gari lakini tarangire tuko kikosi lakini twaro chenga oira vana by the way Berlin Demba ngati aba coach balina zote minsi ya Kenya bago tumekaba sai sana Berlin Demba no yo mobo omogosori omogosomo coach abwe club kiria kia Kariobangi Sharks no yonde Peter Okidi mokocha ushabana no yonde tumekaba sai sana ngati coach chiko tumeka aba sai sana Berlin Demba rangi yabasubati abake kwa lebo Peter Kinyi kulorina iravonga achaka Emirike Muto Moranga abuna bana bake sana bare ese Harambee Starlets ya kwenda Afcon and to ntuko matenkike data chi veteran korende nje komanda koko akikawana bajaba kema bwata manyinga baje sana na bali bande kwenda mwere kwetu konimetenga egoika Starlets chiko chana sana na because keke walteganyete ase gokorende toruga gwasengana yo mbuyo maga kwana senge nchomete onye twachaka ne chinguru ne timu ega twarure ABC tuikire DF ino aba bacha akuru etiga bake final bakoro onye bagosoka tumanye ngambaro bacha agete basoka kero twarenga bake nkagari timu yane ya Kiongo FC kore ngina bakongi wasenge ncho kwara konyoranga aba bande mbayo abasa mona mubwate chinguru mwake tournament mwake to mwike final coach yanda yarata bakuru kachiboga mwe bago te chiboga mwere bench mwoje ritukuria final nao baguru baretwa mwoje ritukuria final lakini tumwe banta sebaru tata ambari bari kukuna abagamba libekonda bono mwata iguno bone kana sango so amule tigaba abakandire by the way and they are paid aba kocha kusimbwa teshidi for building Odemba ngore ngimbu yare with his own writers engencho highlights asengencho kindre na bana ba tirire bagira so kare police style teyo aene legend ndokane ti asoko gosori nisko yense mbuyo gokori lakini abatu achire nabo the only thing you can do noko ba ekorokunga dressing room motivation ora achetu bune legend ya gutoyo lakini rendo by the support but rendo konya korutanga njitonda ngereti aseki okay turabo rakero tu achagete aigas to ikireke stika to ko werde tokanga by the way tiba to ko una bana bado kucheza after all ndo chego they are playing good game by the way good game nice game after all ndo chego keeper ile awori no wale kikosi kirete ka konya na Kundu abunde ne Ryan na of course the veteran mwanalima Adam Dogo no wale gari abubete chego ile chego cha anytime mkitora kwana na after all by the Gentle Shikangwa narangi toche kosi kia Harambee Starlets mega yoko beske seki kitabu mosero kare uviga Queens na vete sko sana tukego bako moba ama ba tuteli bako borama sana makocha Berlin Demba nkia ko motigara isiko ebyo seri beyonce biko qualify Afcon Gentle Shikangwa was not in the squad when the squad ya sogete Gentle Shikangwa naro hanene nkore ngane senge ncharo kide gosori ngia sana ime ya Tanzania Simba Queens wakire chigo lya ngemeronge bere chigo sori 10 na nkore nganga igara kutumari irube ko chest Berlin nga gwatikire kama tukamangira keni Afcon ni tagete asende ga ita nyanda to ko libya
Kazilingo chandare obeire bobe nende orangeribu. I'm Okay. happy about the lady ni mumete touch yae no muswati wa mokongsa no muswati umya na nkore nganga gawo chikosanga nabana baria chipasi na chikunya kuru katika tigalia na chikunya rako au rambe stars simu kirego kora buya nibyo. Ekero mwanchu murige libono tukwiranira ase ensemo yende ase ligi ense yaitu ya Kenya sigosorikiria chagosaretiwe ase e weekend eyega engima nigo tugochaka ne ensemo ya Bandari na AFC Leopards ase egetikeria kya Mbarake Sports Club egosoria gosoreti guchakira chinse sano na ibiri chamo gosori tukuria ngeria Jumamosi Mathare United bagosoretie na Tusker ase getigia Police Sacco Ground Posta Rangers bakomera na Amona Shabana na ase chigosori ichio eye kuruko Bandari na Leopards nigo basogete ondete yoro chegori yoyonde Yuna maete yawa rochi ko baya. Mathare United bakaumira na Tusker FC Mathare bagaikora Tusker chigori sto ase Shabana bagaikera eye kuruko na Nero Posta Rangers ase getikerie kia Wanguru stadium bagayekora chigori isato ani ibere ase ligena liengo ko ase ritukorie goro na Robomet ya yomra tena Gor Mahia ye kurukuna nero Bomet bakanyora gaba gakubororo ibere aseyemo Bomet first leg Clinton Bomet ngo cha stadium bago ikora Gor Mahia tigorinye asibere sana no yani goro yose yago chidro prende mu goalkeeper na bataya orwe lone Shabana FC Maxwell Murili Mazana na wanteuna match fixing ngo mateya goalkeeper itaiya na Maxwell Murili kwa gale lone kuro Shabana FC na bako ku bench na TJM Steven Ochieng sawa tukabwa bya chikose chietre na baada Steven Ochieng chire indikatika tyanga katikatiye season yeye na weki 8 clean sheets for Shabana FC ngo kipo mya sana yabaga kuleta magosege seria APS moment na mete kwa tawa ngoni mayedro anyatarie pasi ya mwete sadaka sana pasi ya Maxwell Muliri ngora ngane goalkeeping ya simetinge kumchanda keko goalkeeper cyo cyake cyo kirigotwara eshida matukamega sana kwa renga era strong buna TJM na kuleta magosege gastori ya APS moment akio orane strong wakech kinship chikubwata libere elimorioka kwa ngano Maxwell Muliri se kuire class ya tuye sarke ya goalkeeper alone na bautu ya club yake yake ya nimesho gako erusenge kwera na bosha banera chi komo obwatoka pende kwa nganga tikakore umukia aikaranse kabisa tulie Maxwell Muliri goalkeeper mya sana nende na baragende are kwa ngano nigo whatever nga maruba na nali ke tuna Shabana na sese mtari kororo KCB bamba Chester na Kariobangi Sharks kagenda AMS Ulinze bagachesa na Kenya Police naro ekaira egoliemo ase muna gwikira bodi mwancho muriga liekera okurigeria ETBU aso bwangu mano Gor Mahia chiponsi ya Chester chigemu emerongo ebere chipoint na emerongo na isato FC Leopards kolene bagwate egemu yemo egosore mo batarachesa nigo baba chipoint emerongo 3 na isano nebere Shabana nigo bare namba isato ba Chester chigemu ose chigosore emerongo ebere chipoint emerongo 3 na 4 igotokurigeria nyo chigemu ose chitimu ikomichi ntangani igo chipoint na emerongo 3 na 4 Muranga Seal nigene namba 4 chipoint na emerongo 3 na isato igo point ya mwinse ya Shabana Kakamega Homeboys no barega abo point emerongo 3 na 1 namba 5 Kenya Police point emerongo 3 KCB namba 5 na ibere point emerongo 2 na Kianda Bandari namba 5 na isto point emerongo 2 na 5 na isato gabo Tusker mwancho murigere mbare namba Kianda point emerongo 2 na 5 na isto ige barengane tie abo Bandari na Tusker goche na namba 10 abo keroto kurigere abo traikero ege nige korokobna na Nairobi United point emerongo 2 na 5 korende bwatene na Mathare United point emerongo 2 na 5 Posta Rangers namba 12 point emerongo 2 na 4 gocha na kero kurigere tebe kera tuko yekwandira kiujumla HSSMA yega ye ligi ye city ya Kenya ekero kurigeria kando ne ye kurukwanera Gor Mahia na reba point emerongo 4 na isato uchakira namba 2 gocha point chibwana nabo ni isato ibere kurwabwe yemo ibono ere ekomochiko bako mwakena bono karati kana nyone namba yemo namba ibere namba isto gocha na kichigocha kwibanga kero to gocha kana mwaga na gwego kwanira na ki weekend yega yaringe Gor Mahia ne timba nchiti sana nena kapiri moncho bwe Gor Mahia kwirire ligi comfortably FC Leopards ngoko ba number 2 Shabana ngoko number 3 eyungo tikare ko baigo igo na bigo chikwera igo ikwera Muranga Seal na Shabana point na yemo Muranga Seal by day ngo akira Osman Monday
mogosori okarbe club kia Harambee Stars simbu ya mono ase okoreta amonchoria mane sana na muno captain we club kio Waithera oretira amonchori sana Mrangasiri last season ya tigiti akesana genda relegation tagona kana sare gocheza ko ende season ye bairanire bagapenya sana gosoria mwere bakanyorbo wi sport pesa na gari ya Muranga ninyorete bagatigara gari ya number 17 bacheti ko ikengazi ko ende bona igamna to kwana igobare among the title contenders because no bare gari goro sana Osman Mande oretire gasi ngi sana ase club kikia Mrangasiri ko ende Shabana tego chikwancha anamna tubati taske wiki gocha igisero gianka itko Jumamosi igisero gianka Kiagosi Stadium taska wika toba onchore toba morre chipia chirichi yabo ko rumoto option teyo Mrangasiri na bara chikotererie faso kidrogo se baitwe ekosoliere ndo chimotu anengo bwate gor me ya matuka chimotu nkole nganga etebole chikotegara lakini Mrangasiri police kwa number 3-4 team chinda chirega bungo chibari kurwandara sana nkole ngana betebereko 1-2-3 ere guaranteed lakini abawibe ligi ye Gor Mahia. Clinton ase ense ya Kenya for the longest to avere toka tebe kind of Germany mete Germany kero kwa na Germany kwa na Bayern Munich kake nje timu ejinde chiranda dogs we only have one strong team eroro na benge Kenya I think police mba tema at least bakara salimono toni yake but again ande as usual we know Gor Mahia ya very strong kurukare nkuira bari league but ni defeno mwagake ase number 2-3 anything can happen asenge nchaso yo mupiro maithe toko mayakiriga kopa lakini ase number 1 ero you all agree Gor Mahia nko nyarire kopa gekwenda no bwi ko onye bako gendera with this form number 2-3 I think no ego chiko change asenge ncho chiko so chirebo sigaiga bune team ya Shabana isa korke go sori ngi against Tusker that is something to be happy asenge ncho obo yobo na bo ra chikobo obu asenge ncho mete kero bwete chige mchirichin kongu chirichitigara tanda ke chi ngorona bokero beribuya so nindo cha team ya Shabana go chiko kwaribia season yiga na I'm happy a competition ile gati team ya Shabana na Muranga singe ncha seturuite na sayamo metu asumbwane sana barabu kuruene yare go autenga walisamba kabona nabone bana autori ndwanja ini asenge ndoreke toko so ndi girimo ngora nginga kineri gete bare go kwaribia intutware go boronga sana season ya Tanganyika tore gari Raila Odinga Stadium Homa Bay County ari tuntori go kwaribia to konyara to wasa manero but sayi ya story gari to kominyokaniga point moja to ribosie bare bosio it's good competition so as number 1 ya Gor Mahia but as number 2 na 3 paka 4 au tina decide bara singe bado MP tigarete etime go chikwebeka buya itachukwa senge njaba igabande babwata ini point ibere emo isatu gokwana igoro ya FC Leopards rafise mbambo batege mwatandi na abonega wote mokoche no rengo mugosori bwe club kia Harambee Stars ne timu ngiya na yakuru makana Bandari in fact timu ndonse ese kwenda Bandari bonega tumetibera dumarara na wale kurwa Shabana ogenda robuno mokocha ali obwente gwa ko chigo nyinga sana twende FC Leopards warokiri sana mjabare babwatege matandi ende nkonye bwabale na ende I think chipo inchiribane shinga sana setole bawo chikuba story abatandi ndo chikubaikera na league ne istetekoera I'm guaranteeing you 1-2-3 in Shabana ndes Shabana etrali Shabana mba kweta magoso chigosori yange nyeche chintanganiga che league wako na Posta Rangers kaja ninge gentokia sana wako na Mathare United halafu litukumwa kojega ege story ntangani yo mwako yo wako na Nairobi United nga tarigento kia sana kiaringi chiko so nchetu abante ko bwana Negosi Stadium chitu asirete isato utangomane ga Shabana ere wente kwere league ese form eliwali lakini magoso letu akarete kutaraza siku anguka kwa nende timu se form ye na ende season anane brand michira na kwa ni timu eti akiona kwa ne brand michira by the way asa yo michira to ko nende to skebo sa kwa yechinsa mukwa na tenge no mwaga mo pino to ko ri weekend I think after amatoke ye game ya Shabana na Posta Rangers ya sokire umugara kon tevinga brand michira is he human I think encho are very unpredictable no mwasori gete ugo come through when umuganeti na chete egasera ke injury eri to ga strain sana but buna chete asa atigerete akagendere kurwa na kire gasori onyonsiriye goal no acha agete na kuruira na kuru injury obere ga kobeka kire gasori so brand michira umwagara kan tenga na to ko mwa benefit of doubt
season igana barato imoki yake na ndojo toko chiko sustain top 2 tubose top 3 toko so next season Brian Michel will be one of the strikers to korigeria se ligi ya FK. Ntela ko tebi ngaki omokocha obwe team ya Harambee Stars atamurangete se kosi. Ke kwenda AFCON. Wekato abachivu ndio wekabara Shabana fans. Wekabara Shabana fans to worry. Look at the mentality of that boy. Sorry yigati to the Bandari FC. Brian Michel arenge boxing. Na atakuwa komonte kanzo. Nki akorate. Omuntu uri agakoraki akonyera sana nige kubara kinege kubakiyanenge. Brian Michel buno mutwe so sharp. Ige mugeti amaboko igoro ari faringi yakarte yarote penalty. It was not a penalty but now rote penalty. That's what we call now mentality of the game, how you can carry a boys. Yani na mugeti amaboko igoro ari faringi kabeka gadi ka penalty rote kwa 1-0 so kama chito chitageti tadi ya very calm na nda kama cha sengen chono nyanchani ya bineti due to public demand aje ase ko sorry ya Bandari ngukora ni magega ke insiki sekuru nyone meronge totekera gukwanira bwango ko sorry ya Bandari na Shabana nego sorry yego tokana na yabwa tubo tutkani wikira boni ga bangi baro question marker boli ara mange wetania machifu baide chire fare chire cha demoted korwe Kenya Premier League cha NSL kigara yarenge penalty na number 1 yego chikonge issue sana na kubona ringege wiki yete in litwenge na Joseph Chuyagaiga do you think na ndio chitwa chire fare chikore AFCON currency ya Kenya how they do such mistakes they make they are making we call them very shoddy mistakes but if I wait to say ya Kenya kwa rochi na nyafu kwa ni to refer game gusiribere chicha group stages kurugabu to abata refer ya renge VR abandi banse bana tego chense konende chira fa chense ya Kenya which question inde game ya Bandari ya kwenda kwa Ndendro Brian Michel akali monte kanzo kana chest yake mukya mabako igoro refer ga point penalty dede kaira igo nende ya recover bono ngorma ya bone kucheza na Shabana ego se geta kwa jare te buya ile geta wale ngeke bayane yosa ndiri tumbandari ariko chakero bono ndiri tumbandari na no mokocha na gwata maskane sengencho konyoro kore chwiki bere choka na konyoro rure ese timu ya Shabana uchire Bandari agatwara botwararu takwa na to kwandrete by that incident na temete go hide out ko ndeko se tukanu ego to question a match our referees na ikombe FKF one keregalia nkewento kureta wa referee for more training outside Kenya to baire sana babonye chi training chiabo chinga kiechio to kuma referee heko referee ya Kenya Premier League mwari munya bigena high school wirete o secretary general wa Kupete county ya Kisii asa kwanda se okora officiating in Kenya tari Kenya yoka Africa we need to do something to cope up na technology to cope up na the new rules to cope up na the new style ya officiating asa ngenjome that's na to tikarete abantu baru weto 19 bare to tikarete ke ko so we need to style up and I think say ikere boni gachiko sorry ntopendo kobe kona na machiko meda scenario no ene chire fina chiro chikobo anga ngise kurage penalty ga na bonda akwe twara rasa mara mange chire fina chiko sana ele farie go tamatata ego akomugi kago tabalo ono mena na mara rigereri chimse echi na ande timu ende kare tachiraidi dire kanjiro ngise kurage penalty ga umuchano jiko so ikino kubona niko lina ki bamanye tukutumeka VR technology that's why whatever we need to do something to advance na into ndo tikaranga ndo nyora maigiri kwanza ndo otorenga kuru 19 no otorenga toko buginomo na into to advance abajirari right I don't know which because tell me why toko twara 54 countries tumanye koruchire fari bere chioka AFCON isato Peter Waweru si nani John na ayo mo VR why with all this kujira for round of 16 kujira fuchige mu bere chioka so I also need banyora maigerio na ande rules chibe oraso mupira asengenjo the moment umutiotira gutambuka ari ocha kominyokera fari ngobugire filimbi gobe izaide timu eri umushabiki yaru euruchi point timu eri eso kigunu like the advanced leagues tokonyora misbehavior boneri asengenje timu na bora be banned for a while no nyomo go sori bweka kubwata referee shot lifetime kwanza ko ban black ko bani go we've seen many ba banned ba sai Kenya aso kama Kenya kai go no na boko mo go sori red card akera fari nkunda aje red card eto rat taibo kwana usamu uraje tugute tayaba taibo captain opoja police abodo mal dai kabere tai kata to ko so ndo blame chira fari choka ure chira fari chikadi to blame management yengi mane system mengi ma so that to advance na yo officiating izo na into yakabavia lakini nene tikatobori ko taraje kwa so semenga aza yani Tanzania baba ta VR se league yabo
Kenya na Tanzania ndio bwate gutwara VR tubwente kwa bona igantu bwata AFCON ni marefari to guchikoirwa akoreri igoso VR kaba ya chira AFCON achikumnya kari agirete obega kigo neba karari tabere ko yetubeka buya. Okay, ase ense moye ndo mwacho muri gede karo tuko iranira ase chikosoria cha FA gotwa tamukire twachira paka ase ense ya England chireka chaitongo manywana nigo chitigarete ise chidakika inye chuka korboro eri tukona nena ase ense meyiga okurirwa ngo matokera kyari ngase weekend yeyiga Burton bachesa na West Ham kero twasira se kombe kirikia FA West Ham yanyorete red card kulirana na lakini banyo bakanyoro bubwi igoli yemo asiriralia goko Burnley na Mansfield banyo ratu bubwi chigoli bera se yemo Man City bagaka Salford chigoli bere sebosa Norwich West Ham ni sato ase yemo Southampton Leicester ibera ase yemo ye korokona nero Newcastle na Aston Villa nero yanyorete red card Newcastle kanyorubo bubwe chigoli sato ase yemo ase timu yengo chigokwana aigabono no manyeto mwaga na chigo chengera sana na no mogoko monene Liverpool egaka Brighton isato ase Liga na ngoko tugikorongo cyare ko yakwanira asensemo yende eyekoro kwa buna nero Birmingham na Leeds na barabo ase chideka chiria merongo kyanda bakaenda yemeyemo lakini penalty bakakora gochimono tikabakakora Leeds ka nyorobo bwi inye Sabre Gibson Wolverhampton yemo ase bosa Oxford United na Sunderland bakanyorobo bwi wegolia yemo ase bosa Fulham bakaka Stoke ibera seyemo na boigo Arsenal yanyore tobobwi wechigolinye ase yemo ritkorigoro ne timu ya Wigan na abuno tugo chakera kurase semo ya Clinton ase dakika nyone yeme mega bwangu kero tugo kodra kombe kya FA turachakera ga timu ya Arsenal nero yanyore tobobwi echigoli echinye ase bosa okay it's not a win to celebrate ase mecho Wigan was so down chigoli echinye kwanza chaka getu in a span of very few minutes first half game erete I think to paka for the first time Bukayo Saka gocheza number 8 which is very unfortunate asengencho Calafiori umete warm up ikabidi changes chiko kwa wangu so it's a good win I see ntwa so at the round 5 the fifth round we are doing good FA and then ndo cha se timu ya Arsenal gochikomokia kombe kega kukwandra sama tokea iga eti gosorinda pikio kane gosori ya Stoke na Fulham Stoke City gosori yengen kong sana ichindo mete they were predicted timu ya Manchester City Liverpool chikoso charenga iga chinkongu nibere Aston Villa na Newcastle Stoke na Fulham Stoke were good mbuya bagosoretia gosori yabo batirende Fulham bakabaingira sensemo ya attacking ngo kwana tengero mwaga asengencho Stoke barenge uko gosori buya batensemo yabo ya finishing final third kokora bosi ari barengense we barako twara finishing engia I think Stoke City was another team asoko leria sabambira nega AFA egosori ndio mwerio Aston Villa Newcastle I think tindo chingi kiagerete timu ya Aston Villa te perform because Newcastle mbaraba buya considering chige mchabo cha kurumaiga I think asabu bwibwabo against Aston Villa mbware ngan predicted mbaro getia gosori ngia I'm seeing a situation as a team ya Liverpool a team ya Arsenal na akege team ya Manchester City bago chiko progress ahead as a koyana kingwe kabadi chi final omwaga edekanga ya moiga edeka ya moyoka igonkore ngo igure go sorry Brighton na Liverpool Clinton yerenge go sorry ngong sana nyangwa manya Brighton igona wikai gerere by the Liverpool ligatine chenge go sorry na yabate timu ngong sana Aston Villa na Newcastle Aston Villa go baru city concentration of the red card ngorenga Newcastle bagaje bakabako bako baikora kurende kuchumutuga iga nora wayanga Newcastle nero Liverpool nero Man City nero so Arsenal to ati mwire kombe ikyo I think it will be a lie unabone ga Man City ko yanise barende bayimokire sana inyoranga hiko chikobe game ngong sana nekere go chwa advance go quarters chine semi final igo Arsenal mokipu sana concentration ya ino ane center backs wena matukagwa ngana reba tete korara I'm questioning them Gabriel and the other by Sariba table nko question sana igo amba muri getuba ikara stay bench team moko gendra igake na umura chinyorobo ko nyoranga none SA league ya EPL igo muri chi point nye chuka mutu ya Man City igo mo akora macheso mumetengi marako fanya mutu ko go league ya kama Nelson ya njeni baka kareta maya we considered less ko kwana ngayo bakora we are the only team England ya considered jigo chini lakini for the that's true but nande wale batu mugete because NFA bana bantu be league UEFA badi kireta bande for the past 3 to 4 games ba muri kiru that's what I'm telling you and it's a fact mune shabikiria sana ndete mugwe sana league ye era banda abakwete mbana kwa ramoko mobako bwa kirita
bwe lakini omasokora magoso omasokora magoso matero liege historia ya moyoka Man City na warawa bwate kiera Liverpool is out of the race and the rest and other teams. All right. Asogo korera emambia ya bono igachise kune ngoba emerongebera asobwa ngono ngochaka na Clinton Arsenal mobwate bikombe yani emure Premier League mutangane FA mura UEFA Champions League gocha asogo korera ebikombe byonsi mochi munyare nyone nekemo asobwango chileke chi second che merongebere tigana tumeka ikomikwira ni yaso ya kwandrenga we have considered less defense is very strong. I think ogotimuka kwa sai bari goro is kwari bagase nje bikombe nebi ngomete mbako ko sori kira game igore bati mugete to refresh. Number 2 ndore bikombe byonsi is true ange bine sali banata tenga yekuru ko drabo ibiko chakaba bine so egento kyagerete tokenda tiko koribia ko bayebiro ngore ngindo tutware chingaki emuro bino kana tichingaki na litoko sanga mango mwaga ntura kunira kwendebia no rene kesi nere nimbwate ne kesi nere ego tekoro kunga squad depth kero ateta so ete season ega ateti abatendebe team ya Arsenal njeke ntomago nkonyo mutete perform ni pesa agaso echiro akauyaba gosori mbaroro squeeze okonyore tokonyore injury but bono uri kare injury we don't care asinge enjoy orongo korari kwende ebikombe mbire binge already ntore final ngoko tayari ngoko osori na Man City ngoira tore kamo ekegenda ge afu ekiate ekende ngoso atore eligi ndo tanga ine UEFA ndo tanga ine era nanjira na by the way na Liverpool are out of the race lakini keep my word Champions League tigana nebwa tabanyane na boko Carabao ngwa kumure final na Man City lakini ngento tagete moteme mugwego CFA lakini ngakimochi wakachia wa Liverpool yafu kakitema ino mwere league mwere baro mwanchu muri ari kwa soko TV boroso bwo mugusia soko bati murobiri yegere nkwane yekuru mu chakaro chisenye chaboro mambi gwikira bori ngana inde twaikire omwaerio emambia ya bono gwika eri ankyo chisenye gwika isano ne mona inde asomurobiri ongabuno yegase chigosori ntomerane nande e wiki gocha ase ayanda mange korede litukuria Jumamosi ime chigosori nabanyango Daniel Mwaga agendera okoretera ayande amange na twakuganiri umubaso umujahiri teriane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV, oboroso bumugusi.